Assam Pradesh Congress Committee mati APCC Akimi Committee along Chotro Singh Teron lapen Agustin Inghi aphan Kangthum Karnipon. West Karbi Anglong District Congress Committee hin pen Akimi Banghini Assam Pradesh Congress Committee along non-Akimi Amaipu Gorov Gogoi Ingi Depen Chotro Singh Teron aphan Media Department along Coordinator lapen General Secretary Organization WKAD CC Lapen Non Hejong Agustin Inghi aphan Assam Pradesh Congress Committee along Observers Akimi Appointment Pipon Lapen Maipu West Karbi Anglong District Youth Congress Committee Atumaphan Kheronia Long Kopili Mondol Committee Ahin Pen Kangthum Karnia Mai Dengpon Bangso Amaya Long Kachetong Dunke Kopili Mondol Congress Committee Youth Congress Sivadon Lapen Mohila Congress Committee atum Chitong Dun Pen Mai Adi Chipidun Rinti. Assam Pradesh Congress Committee pen Deliphan Observer के पीवां के निगारों पुगाली है थे कांग्रेस 500 से वेस्ट कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट आलोंग तांगनांग पो और संगठन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर 500 से पपरांग पो नांगजी पुपेन इलितुमा कांगहोनाय लीडर गौरव गोगोई आके हाई पेंसी लासो लिस क्लांगलो लासी केवांगजी अपर वेस्ट कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट पेन atumi appointment long pen penang ana BJP leaders tu tanang contact lo ar pinita nilihem tanang humri lo kewangji apor penang an BJP pen Congress kewangji angring theta lasi isi good symptom pusinili puji Gaurav Gogoi president keman pen all over Assam along nangli tumta news channel along theklong lo je isi a change wang lo Gaurav Gogoi methangta pulo je ebar juj hobo lasi ese hol Assam angkang pen chenglok ilitum hills district penta West Karbi Anglong district pen Congress 500 se la kopli homosti pen ke chenglok pen ute nota homosti Congress 500 se ingtang po pusi nelining chethel Kheroni pen Mohanteron Karbi Anglong live